Comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei Mon Dinaye y Dice Yo, a program von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Guten Morgen, Belle Javerin. Buenos días a toda la oyentada. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Pinaye Yiddish Show. Hoy de nuevo sin Avrom, que está de vacaciones, básicamente, no vamos a decir nada malo. Está viajando y pasándola muy bien. Creo que está en el avión en este momento, si no me equivoco. Así es. No, Shimshon. Así decían que los judíos aprendían muy rápido japonés porque decían eso. Y yo estoy muy bien, muy contento de estar con mis compañeros de la Yiddish Show y con nuestros Zuckers y Zuerers. Podríamos decir nuestros radioescuchas y nuestros televidentes, si se quiere. Y yo muy contento porque es Pesach. Y me acordé que en el Shul, en el Haim Nachman Bialik de Lanús, cantábamos una canción y me acordé solo la primera estrofa. Pesach, Pesach, Yom Tov Sheiner, alle Stiver werden Reiner, alle Stiver werden Reiner. Y así estoy ya con el espíritu del Pesach y del Gefilte Fish y del Rein. Bien, ya hiciste la rotación de la vajilla, imagino, ¿no? Totalmente. Sí, nada, quedó del anterior y vendiste el Hometz que te sobraba. Dedicas a Homes. No, Itzik, was machst du? Aquí estamos, un poco como el clima en Israel cambiante, hace frío, hace calor, llueve, estoy totalmente resfriado. Y acordándonos de cosas, cantitos de Pesach en el Shule, había algunos que eran clásicos, incluso creo que uno lo vamos a pasar después, pero yo, por ejemplo, en mi casa el Seder de Pesach era al Yiddish, todo en Yiddish. Entonces yo preguntaba a las Fiercaches, después también en el Bund hacían el Seder de Pesach, y siempre me acuerdo de una de las canciones que me gustaba mucho, que era Hijo Faray, Mainzele, Gorshein, der Tateo, Tatzigele, Gekoifarse y Golden, Atzigele, Abaisinke, Asheininke, Bigol, y así sigue el Hadgadio. Hadgadio. En mi casa hacíamos en Lushun Kodesh el Seder. No. Yo no puedo opinar al respecto. Por contrato lo tengo prohibido. No. Entonces, vamos a empezar con nuestro Retenish fácil, acorde a estos días. El nombre del tema es muy sencillo. Quien canta es una pavada absoluta, pero a veces pues, es parte del aprendizaje también de este programa educa a sus oyentes, así que quienes lo saquen es fácil, es uno de mis cantantes favoritos, así que no sé cuántos lo conocen, pero van a saberlo después del programa. No, bien, vamos a escuchar entonces nuestro Retenish. Als die Jontef dicke Teig hoben sich on zu beweisen, wer ich bei mir a Godel, leg ich mir a weg, Scher und Eisen, und wuss is a do a Nodel,
Oi gehört Arbeit suchen, Harze die Kertate, a gläsale Maschke im Jontef zu versuchen, ist besser wie legen a Latte. A gläsale Maschke im Jontef zu versuchen, ist besser wie legen a Latte. Kinderlich still, es ist Tage achides, spielen und meikach. Als ich komm von der Schil, mach ich mir Kiddisch und verbeiß mit dem Kornel leikach. Zu die Fisch hab ich gar kein Tanne, genug gepfeffert und gesalzen. Am nehmen sie im Mäulerein, leben soll Chane, wenn sie Mann nicht zu schmolzen. Am nehmen sie im Mäulerein, leben soll Chane, wenn sie Mann nicht zu schmolzen. Und auf die Keteik gehen schon weg, oi Harze, die Ikertate. Wieder gehen, Arbeit suchen, wieder legen a Latte. Wieder gehen, Arbeit suchen, wieder schiech zu reißen. Oi, sag je mir, Chanele, Serce meine, zu Osten nicht von Jontef zu verbeißen. Oi, sag je mir, Chanele, Serce meine, zu Osten nicht von Jontef zu verbeißen. Bueno, ya todos saben que nos pueden seguir en las redes, en Facebook y en Instagram como Fundación Ivo, que nuestro WhatsApp es el 54911-37702735 y repito, 37702735 y podés escribirnos, que es muy importante, a info@ivo.org.ar. Faxhab, info@ivo.org.ar. Y queremos informarles, que es muy importante, que desde la semana pasada nuestro programa se emite a las 11 desde New York, en Europa Occidental a las 17 horas y en Israel, también conocido como Israel, a las 18 horas. Y ya todos saben, porque les contamos y se ven en las redes y la gente comenta, que nuestros cursos regulares comenzaron el 14 de marzo y seguirán abriéndose hasta el 5 de abril, dependiendo del curso elegido. Hay cursos para todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel más avanzado. Las clases son de 1 hora y media, una vez por semana, y la mayoría de ellas son vía Zoom. Algunas de ellas serán híbridos, es decir, que admitirán las dos vías, presencial o por Zoom. Más información en Fundación Ivo de las redes sociales o escribiendo a info@ivo.org.ar. Y hay más informaciones para este boletín. Adelante, Lucas. Itzik. El Reitenish, la gente que, primero, ¿a dónde tienen que contestar? Fundamental. Y segundo, ¿qué tienen que contestar? ¿El nombre de la canción o quién canta? ¿O no, quién canta. ¿Quién canta? Y en nuestro Smueskestel, en nuestro chat. Yo, sí. O sea,
El nombre de la canción aparece en la canción, en cada estrofa más o menos. Quien canta aparece en toda la canción, desde la primera palabra hasta la última. Bien, y aunque estemos, es importante recordar, aunque sea Yom Tev Diketek, y todos sabemos que Yom Tev Dik no es solamente en vínculo con Yom Tev, también los hizo de Hashrek Lehertok, ¿sí? También es un poco de Yom Noroim, hoy también recordamos que hoy es 2 de abril, así que queremos recordar y abrazar a toda nuestra oyentada que tiene familiares, todo el país fue víctima de una guerra, y especialmente a nuestros oyentes que son excombatientes o que tienen excombatientes en su familia. Así que hoy suelen juntarse estas 2 fechas en estas latitudes. Itzik. Que cuando estalló la guerra de las Malvinas, primero quiero pedirles perdón, estoy difónico por el clima, pero cuando empezó la guerra de las Malvinas, ese año yo era director de la comunidad judía de Mar del Plata. Y muchos chicos de la comunidad que hacían su servicio militar en el escuadrón de la artillería antiaérea que está con sede en Mar del Plata, de repente fueron movilizados y los empezaron a mandar a las Malvinas. Y hubo toda una movilización en la comunidad para prestarles ayudas a la familia. Realmente no tuvimos que lamentar, por suerte, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida, pero fue un momento duro para la comunidad judía, en Mar del Plata puntualmente, ¿no? Sí, también fue un momento duro para los soldados judíos que fueron a Malvinas y que algunos fueron especialmente maltratados por sus superiores, teniendo en cuenta que todos los soldados fueron maltratados por sus superiores. Pero hay varios excombatientes judíos que recuerdan el especial ensañamiento que tenían esos no conozco los escalafones, pero sí sus superiores. Bueno, vamos a volver a nuestro tema más alegre, y tenemos un tema de Rivka Klinitsky. Sería bueno si ustedes, Itzik, Shimshon, que tienen más conocimiento más directo, quieren contarles a nuestros oyentes quién fue Rivka Klinitsky. Pues yo la recuerdo a Rivka Klinitsky, una gran cantante, su marido el maestro Leon Weiner, director de orquesta, pianista, compositor, pero yo sé que seguramente Joyce Forn y Itzik Horn los conocían mucho más que yo. Contanos, Itzik. Primero tengo que decir que Rivka y Weiner participaban en cuanto acto que la IVO los invitaba, participaban, y en el Tugfin Edition también, pero Rivka tenía, a mi entender, y se lo escuché decir a Abraham y a muchos otros más, una perfecta pronunciación del Yiddish. Perfecta. Ambos dos eran Nitzulei Shoah, eran Guerra TBT, llegaron a la Argentina, no tuvieron hijos. Yo de Rivka recuerdo, en general, cuando había un ceder de Pesaj en casa, Rivka y Weiner eran invitados permanentes. Y la canción que vamos a escuchar ahora, en muchos shules donde se enseñaba Yiddish, era uno de los clásicos para empezar el Seder, junto con Zok Maran, que representaba la historia de los judíos conversos en España, y un poema que vamos a recitar, vamos a pasar en Indigance. Estuvieron todo el tiempo en Argentina. Weiner fue maestro de música en muchas escuelas, en el Pérez, en el Bialik también. Y otro día voy a contar una anécdota que tenga que ver con Weiner y conmigo, pero no hoy. Wie du willst. No, bien, vamos a escuchar entonces a Rivka Klinitsky. Esperen que tengo que hacer demasiadas cosas siendo conductor, operador y... Zu dem Jonte von der Frei, zu dem Jonte
Israels war und fahr dem Nest dem Nayem, euch in unser Dor, fahr dem Nest dem Nayem, euch in unser Dor. Agut Jontef Iden Brüder, Agut Jontef Iden Brüder, zu dem Jontef und der Frei, zu dem Jontef und der Frei, singt mit uns die alte Lieder, welche bleiben ständig nein, singt mit uns die alte Lieder, welche bleiben ständig nein, wo mir alle Sachen, ton mit der Tolk, und akidisch machen, über unser Volk, und akidisch machen, über unser Volk. Agut Jontef Iden Brüder, Agut Jontef Iden Brüder, zu dem Jontef und der Frei, zu dem Jontef und der Frei, singt mit uns die alte Lieder, welche bleiben ständig nein, singt mit uns die alte Lieder, welche bleiben ständig nein. No, tenemos muchas respuestas al retrish más fácil de la temporada, seguro. Sí, aceptan Claudio Colosimo, obviamente, Sara Bloch, Manuel León Jesniak, también, bueno, Amalia Barbach, y seguramente hay más gente que acertó y no se anima a responder lo evidente. No, Itzik. Quería decir que si no me equivoco, pero no estoy seguro, que creo que la letra de la canción Agut Jontef Iden Brüder es de Shmuel Zesler. Creo. Si alguno de nuestros oyentes lo puede confirmar, pero creo que era, la letra es del Moret Zesler. O sea, yo la busqué y no la encontré. No logré detectarlo. Bueno, bien, y vamos a seguir entonces con temática Pesach, ¿sí? Y ¿quién mejor para Pesach que alguien con el nombre Pesach? ¿Sí? Y qué mejor con el nombre Pesach que Pesach que Burstein. Así que tenemos una canción de Pesach Burstein, pero exactamente para esta época, pues Erev Pesach, así que vamos a escucharlo a Pesach que a continuación. Y después, Sergio, tenés información para dar. Por supuesto que sí. Erev Pesach weiß da jeder rasch sich wie mir geil. Der Ruf der Schammes in der Deder macht den Zeider greif. Die Waber senne, wie sie sei mit Kopf mit Freigigkeit. Der Reuter Meiler trug die Eier in Kirch auf dem Herzebett. Ei, ei, der Feister, du siehst ein und der Feister. Der Meiler heißt die Eier, der Malk ist die, helft ihm sie. Oiven Mulchat Gadju singt der Meiler. Singt an in Charoises, singt mit Arbekoises. A ganze Nacht, mir lebt mir lacht, ich stieb bis Leben, ich im Freilauf. Erev Pesach seht es Barbar in die Puschgartstein. Mirke schreit jetzt mir Araber und die Raben frei. Herke, sie brennt wie auf Feier, ein großer sie schreit. Rabbi Jucke, schnell geht mir die Eier, Jakob nicht die viel Tat. Ei, ei, der Pesach. Malk ist die, helft ihm sie, Oiven Mulchat Gadju singt der Meiler. Singt dann in Charoises, singt mit Arbekoises. A ganze Nacht, mir lebt mir lacht, ich stieb bis Leben, ich im Freilauf. Bambuche
Mancher etzelt nur und kicken, wenn Pfeizer kommt nur ruhen. Will nur Jensen, Ara, Ricken, Ahina, Stata, Brünn. In Grünstock seht es auch durch Stein, Amo, die Schrat, die Schell. Jetzt misst mir den Wurzel rein, wo's mein Mame hat verstellt. Ei, ei, der Pfeizer, du bist sei und der Weißer, der Meiler heibt die Eier, der Maus ist die, helft in sie, oiden und hat Gatjo singt der Meiler. Singt dann in Charoises, trinkt mit Arbekäuses, a ganze Nacht, mir lebt mir lach, ich stieb ins Leben, die Kind freiloch. Ei, ei, der Pfeizer. Der Maus ist die, helft in sie, oiden und hat Gatjo singt der Meiler. Vertrinkt mit Arbekäuses, a ganze Nacht, mir lebt mir lach, ich stieb in der Leben, die Kind freiloch. No. Ante la pregunta de quién es el autor, será Zesler. Manuel León Jesniak dice que es Yitzhak Kazanovich. Pero yo no puedo eso. Gracias, Manuel. Bueno, León. todos ustedes, Lucas, vos, Itzik, y mucha gente sabe que Toire es die bestes Toire, que la Toire es la mejor mercancía. Entonces, ¿por qué no venís a estudiar con nosotros Toire en Yiddish? Los martes justito al mediodía con el Rebbe Eliezer Shem-Tov y nuestro querido Abraham Lichtenbaum. Las clases comienzan el 18 de abril, después de Pesaj. Y hay una cosa muy linda hablando del Seder de Pesaj. ¿Sabías que podés pasar el tercer Seder de Pesaj en las colonias judías de Entre Ríos? El sábado 15 y el domingo 16 de abril. Vas a Bilbaso, Colonia Sonnenfeld, Villa Domínguez, Colonia Clara, en confortable bus, alojamiento con desayuno, cena típica con agude y cancionero, asado en campos de colonos, visitas a las colonias antiguas y sinagogas, consultas e inscripción solo por WhatsApp al 11 40236826. Farshabs Admiral Zoifilgit 11 40236826 con el respaldo de Aborigen Tours. No. Bien. Bueno, y vamos a seguir. Itzi, ¿querías decir algo? No, es muy interesante el tema este del tercer Seder, ¿de dónde viene? Porque fue adoptado, es interesante, fue adoptado por todo el arco ideológico judío, desde el Bund, no, del Likud desconozco, pero desde el Bund hasta el Betar, en la Golá obviamente, se implementó el tema del tercer Seder. Y yo creo que tiene que ver con los judíos en los Estados Unidos, pero no me voy a arriesgar porque yo me equivoqué en una, no quiero que me agarren ahora otra vez y digan que yo lo dije. Pero quiero contar algo del Seder de Pesaj. Mi papá, Yosef Horn de Mesrich, contaba que ellos eran 11 hermanos y mi papá era el más chico. Entonces decía en chiste que cuando él conseguía Coin Mitsures manotear a Stickel Gefilte Fish, el hermano mayor ya estaba comiendo el tzimes. Pero era una casa interesante porque Mesrich es algo muy interesante. La mayoría de los judíos de Mesrich, los primeros, eran Sidim. Y muchos de los hijos de los Sidim eran abundistas, no sionistas. Pero el Seder de Pesaj, mi papá decía, no perdonaban una coma, no perdonaban. Die ganze Agude hat man gelernt. Por eso se hace largo el Seder de Pesaj. 8 días. También por eso es necesario un tercer Seder, ¿no? Porque algo que... Tiene que ver más con la idea de festejar en comunidad, de estar en conjunto. Pero es una buena idea. No. Es una buena idea. Bien, y hay una canción que
hace referencia justamente a Pesach, que es una canción escrita por Avrom Reisman, que tiene música de Michael Gelbart. La canción se llama Schwintos Kestlafenteich. Es un clásico, Lucas, es un clásico. Oh, aparte, ustedes también la cantaban en sus Yo infancias. sí. ¿Y sabían que era Avrom Reisman? Sí. Bueno, no, yo no, La música no sabía quién fue, pero la letra que era de Reisman, sí. no estuve ahí cuando eras chiquito y la cantabas, perdón, disculpa, pero no hice a tiempo, estaba En ocupado. otro lado, no ocupado. Me parece que ni mis progenitores estaban en horario llegaban a tiempo para estar ahí. Así que, no, pero vamos a escuchar una versión grabada hace relativamente poco tiempo, ¿sí? Grabada por Yura Lipovsky, de su disco, justamente, que es un disco de canciones de Yontef, justamente, llamada Yontef Diketek, ¿sí? Y vamos a escucharla cantando entonces este clásico, como me quieran remarcar, así, cantado por la inmensa Yura Lipovsky. Schwintos Kestlafenteich, Affengrößen nie. Schwintos Kestel ruhig gleich, schwimmt das Kestel still. Und ich es gehen still, gehen zart und lieb. Wie sie wollten, hielten sich, Tronach dem Kind. Schwingt das Kestel Affenteich, Affengrößen nie. Schwingt das Kestel ruhig gleich, schwimmt das Kestel still. Und ich wolle seinen doch mit wie Paare schlägt. Nicht der trinken werden sie, nur Schiachen von Knecht. Schwimmt aus Affengrößen nie. Schwimmt aus Kestel ruhig gleich, schwimmt das Kestel still. No. Entonces, ¿la cantaban así de bien ustedes en su infancia? Un poquito más rápido. Un poquito más rápido y un poquito mejor afinada, ¿no? Quizás la cantabas vos, Itzik, seguramente. Pronunciación del yiddish, pero bueno, no, tampoco no se puede exigir demasiado. Yo con Itzik, respecto a ¿tenés lo que- información? Sí, pero contarle lo que está pasando acá es Mm. el tema es por dónde empezar Ay. directamente a lo de hoy. El gabinete aprobó
como parte del acuerdo de Netanyahu con su ministro de Seguridad Nacional, para que éste no abandone la coalición de gobierno y le permita a Netanyahu hacer la declaración de que suspendía por el momento el tema de la promulgación de las leyes de la reforma judicial, la creación de un cuerpo llamado la Guardia Nacional. Y este tema de la Guardia Nacional, hoy el gabinete aprobó un recorte de 1.000 millones de shekel, 1.000 millones de shekel de la mayoría de los ministerios. Por supuesto, todos los ministros que tienen que ver con las carteras de seguridad social, de educación, es a todos los ministerios. Y la crítica es justamente que la idea es que pertenezcan o que dependan directamente del ministro. En Israel, ninguna de las fuerzas de seguridad dependen directamente del ministro. El ejército, en sus 3 ramas, depende del comandante en jefe, que a su vez depende del ministro de Defensa. La policía y el Mishmar HaGvul, la policía de las fronteras, que es parte de la policía, tienen que rendir cuentas. Hay el servicio de bomberos también y el servicio penitenciario al ministro de Seguridad. Y esto genera porque Ben-Gvir es uno de los representantes más halcones del ala más derecha de la derecha de la derecha de la actual coalición. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy reconoció públicamente Netanyahu que el tema este de las protestas y el tema este del intento de la reforma judicial perjudica la seguridad de Israel y la economía de Israel. Y que por eso él tuvo que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué digo esto? Porque el acuerdo firmado con el Tribunal Supremo de Justicia para que Netanyahu pueda presentarse como candidato, él tiene 3 causas pendientes ante la justicia. Era de que, no, por si alguno se olvidó, porque que le permitían a condición de que él no tenga nada que ver de aquí en adelante con nada que tenga que ver con la reforma judicial, con el nombramiento de los jueces. Cuando uno de los puntos más importantes de la reforma judicial es que la coalición de gobierno quiere nombrar a los jueces. Hasta hoy hay una comisión mixta conformada por representantes del gobierno, representantes de la coalición, representantes de la oposición, jueces y el colegio de abogados. O sea, aquí en Israel nadie está en contra de que haya una reforma judicial. Hay muchas cosas para reformar, pero no de la manera que lo hizo este gobierno. El llamado a conversaciones hay grandes dudas. Perdón. Hay quien piensa que fue una maniobra de Netanyahu por 3 meses que pase Yom Pesach, Yom Ha'atzmaut, Yom HaShoah, todo esto, y después retoma, o que el hombre seriamente quiere negociar. Hoy uno de los principales referentes del Likud dijo clarito, termina Yom Ha'atzmaut, y nosotros seguimos adelante con las leyes de la reforma. Las manifestaciones siguen. Ayer hubo, solo en Tel Aviv, 180.000 personas. Y por otro lado, la tensión, en especial en los territorios. Estamos en el mes de Ramadán, que siempre ha sido un mes muy tirante, un mes donde siempre hubo atentados. Hubo atentados, intentos de atropellar, y hubo ayer o antes de ayer, la policía, en un hecho bastante confuso que todavía no se sabe, dice que mataron a alguien que intentó robarle un arma a un policía, pero todo esto hay tensión. Todo esto sumado a que tenemos un ministro de Defensa despedido de palabra, pero no de hecho. O sea, Netanyahu lo despidió, pero no le mandó la carta de renuncia. Y hoy él fue
fue también un motivo importante de la protesta. Hay conversaciones para que Gallant, el ministro de Defensa, se excuse públicamente porque hizo una declaración cuando el primer ministro estaba en Londres y le permita seguir adelante. Yo quiero hacer un último detalle. Miren, lo que cambian los tiempos. A Netanyahu no le fue bien en su visita la semana pasada a Inglaterra, no le fue bien. La protesta llegó a Londres, a donde él iba, había gente protestando con carteles. Y perdón por el término, lo engancharon comiendo el sábado en un restaurante no kasher. Ahora, vos podés decir, el hombre puede comer donde quiera, pero toda su coalición de gobierno está hecha con los partidos religiosos y ultrarreligiosos. Por mucho menos los religiosos voltearon varias veces a gobiernos no del Likud. Pero bueno, estamos en Israel, todo es posible, el espíritu de Pesaj ya se ve, la gente está limpiando, pintando, las compras, hay una caída en las compras porque hay una crisis, evidentemente la crisis ha golpeado en todas partes, pero esto es lo que tiene de lindo, como decía mi papá, Didi Shemedine. Vas en todos lados, te van, te dicen Hag Sameach, los que hablan yiddish te dicen Agitionte, y estamos, traducido al castellano, suena terrible, estamos en el espíritu pascual. No, a Pesach dicke Neshome, ja. Geist, gespannt, no sé. No, el que quieran, como le quieran poner. No, nada, Itzik. Bien, y entonces vamos a develar el misterio que lo develó todo el mundo, ¿sí? Porque no hubo, creo que para nadie fue misterioso que quien cantaba Shimshon. El grande, uno de los más grandes, Theodor Bickel. Theodor Bickel, que se nos fue hace no tanto tiempo, ya me perdí la cuenta, ¿no? Pero para mí murió hace poquito. No. Bien, ¿algo más en español nos quedó? ¿Un tintero? Si no, nos vamos al mundo yiddish, del Yiddish Welt. ¿Yo? No. Entonces, gracias por estar hasta aquí en español. Ahora será solo Yiddish, así que para quienes saben, para quienes quieren aprender. No, nos encontramos en instantes nomás, cuando pueda pasar. Wir haben die ganze jüdische Show, ein Programm von Argentinerivo für alle Liebhabers von Jiddisch. No. Und jetzt jetzt musst du sagen, ich will mehr nicht kein Golan oder Goles oder Goyle, nicht kein Seder oder Pesach, das sind fremde Wörter auf Jiddisch. Takie oversaniendo Werther, was seinen auf Luschunkoides. Hadgadio, ja. Die vier Kashes, seinen Kasche. Aber wir haben eine Seder und wir haben eine Pesach. Echot mi yodea, kiloinue, kiloyue. Ik denk bij mij, ik word vrij in die vier Kashes, is mijn tate vlekte entfernen. Wie hat angegeben, obwohl die Maino beparo bei Mitzrayim Sklaven seien mir gewesen, schon lang in Land Mitzrayim. Und jetzt das so. Pesach, was ist der Jonte von der Freiheit. Und zu tun euch mit der Poeme, was wir werden jetzt hören. Und zu tun mit dem Aufstand vom Warschauer Ghetto. Weil der Aufstand ist angehoben, die zweite Nacht Pesach. Und wenn es einen gewähnt, etliche Jiden, die sagen, gepravet a Seider, und mir wird schon gekannt, praven a Seider in die letzte Tag vom Ghetto, als junge Kinder, junge Leute,
seien rausgegangen in die Gassen mit Neubstadt. Ich will mir jetzt eine von den Klassikern von Pesach im Warschewer Ghetto, ich sitze heute Schnissen. Ja, ich kann gedenken, euch als der Mechaber ist Binem Heller, was hat geschrieben, Asach. Der größere Poet von unserer Sprache. Ja, wir werden hören die Deklamatie von Binems Heller in Warschewer Ghetto. Gut, da darf mir. Seid mir Meuchel, ein bisschen ein paar Schwierigkeiten, aber nicht die Matt. Scheint die Matt. Binem Heller, habe ich nicht gesagt. Enkelin. Im Warschewer Ghetto sitzt heute Schnissen. Auf Käuses von Borscht und auf Matzes von Klein. Da zählt man aufs Nei die Amolike Nissim, das jüdische Volk ist ein Reus von Mitzrayim. Wie alt ist die Meise? Wie alt ist der Ling? Nur jetzt, bei verhangenen Fenster der Seder getan, und zermischt wer der Remes und liegen, und schwer ist sie beide voneinander zu schälen. Kol dich hin bei Fenster verstellte und Tieren, kol dich fin und schlafen von Hunger die Kleine. Kol dich fin bei ledige Peiser geschirren. Kol dich fin und schlippen die Greis greues Kängel. Im Warschewer Ghetto sitzt heute Schnissen. Und Emitz kann meinen, azot die Gestalten, was schocklen sich fortig da, seinen Anussim, was haben sich da von Dreußen behalten. Nein, das Restl vom Volk, von die Shishim Mol Riboi, was Moshe Odemel geführt von Mitzrayim, ist jetzt in Ghetto geworden, vertrieben. Sie starben, der Leut. Nicht verwehrt ist zu schreien. Von Holland, von Belgien, von Frankreich, von Polen. Da sitzen sie jetzt auf die Letzten und weinen. Sitzen sie jetzt der Baroy Eule vom 50 Mischpoches geworden ist eine. Im Warschewer Ghetto sitzt heute Schnissen. Und ist die Wolinske, der Beuden, der Krummer. Meine Mama hat Gäste zu ihr Seder von Brüssel, die sind mit der Klasse gekommen. Noch was du die Mama Seder vergräht sie, wer hat sich auf sie ungerichtet gerochen? Begleit von Malochim mit Heck und mit Kreuzen, sie sind gekommen und werden geschochten. Der Tisch ist gedeckt und es stehen die Käuses gegräte vorübergezählte Fasches. Und aus Betten die Einiglach Bräut auf Französisch. Und keiner von sie will nicht fragen die Kasches. Im Warschewer Ghetto sitzt heute Schnissen. Meine Mama tut ohne für dem Schmeich. Die Lieben, wo sie von Hunger verbissen. Von Jontef, sie werden jetzt milder und weich.
Die Augen bei ihr haben wieder am Scheinen, als wir morgen im vergangenen Jahr und schäumen in sie auf die Rosen, die weinen von alte, vergessene, weite Sedon. Aber Blusen wächst dann in sie gräulicher Mit Steunung zerstreckt sie die Hände ihre Frumme. Anstatt zu heuben dem Seder mit Kiddush, die Sinn heuben an, schwoi Chamos zu brummen. Im Warschewer Ghetto sitzt heute Schnitzen full steht der Kossel Jovanowes, nur werden Seder drüber gerissen. Vom Kos wird bald trinken, der Malachamowes, wie ständig die deutsche Sprache vom Mustrieren, wie ständig die Sprache vom Bafern geniete, wie ständig sie sind gekommen jetzt führen, ein Teil von dem jüdischen Volk zu der Schritte. Noch mehr will das Ghetto nicht hören, das Siedlen von Nazis, was bringen eine Welt zur Verlendung. Mit Blut wird man jetzt aber schmieren die Stiedeln, mit Blut von die Deutschen, mit Blut von die Schänder. Im Warschewer Ghetto sitzt heute Schnissen. Von Schochen zu Schochen wird übergegeben, das deutsche Blut soll neu für sich gießen, als man Svetait in dem Ghetto noch leben. Versehen soll in Augen nicht sein, kein Hachneue. Versehen soll in Augen nicht sein, Melken Tränen, nur Sinne, Aktiones wilde Hanoie von Steinsee entgegen, von können sich wehren. Herr, wie in Halbnacht des Hilchen die Schossen, und Herr, wie der Teut jockt auf deutsche Spuren. Und Herr, die Geschichte wird jetzt abgeschlossen mit heldischen Umkum in Leil Hashimon. Nun, wir haben nicht erklärt früher, als die Deklamator ist Hadassah Kestin, oder Kestin, was ist gewesen binnen Heller 2. Ja, und sie haben das Sachmal vorgelegt in einem, und es ist sehr schön, als von einer Rekordierung, von hat sich filmiert, bis sie deklamiert, meine Schwester Chaye, in einem mit dem Mechaber, ja, was ist gewesen, der Emeser Bruder von der Chaye. Gut, von der Chaye, vom Chayen. Gut. Und es ist wichtig, erzählen unsere Zuhörer und Zugucker, also das Lied ist geschrieben geworden in 1944. Ja, das ist ja, sehr, sehr neu, ja, bald so, bloß ein paar Chadashim nach dem Aufstand. Gut. Und Shimshon, was ist geschehen in der zweiten Ghetto in jenen Jahren? Aber nicht in Warschen oder in Wilna. Was ist geschehen in Scheiches mit Musik und mit Poesie? Io me rufto der Partisaner Lied oder Partisaner Hymnen aus Ognischkeimul. Ein Lied, wo es ist gegangen wie ein Parol von Dorf zu Dorf. Oh, das soll ich. Die Wörter sind von Urs Glick und die Musik ist von Dimitri Fukars. Sog nicht keinmal, als die Geist dem letzten Weg, Hoch Himmel im Bleiene verstellen bläue Tag,
weil kommen wird noch unser ausgebänkte Show. Sveta Poikton, unser Trott, wir seien da, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Show. Sveta Poikton, unser Trott, wir seien da. Fin grünem Land, fin grünem Palmenland, bis weiten Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gute, unser Mut. Und wo gefallen ist ein Spritz von unser Blut, sprotzen wird doch unser Gute, unser Mut. Es wird die Morgens begilden uns dem Hain, und der Nächten wird verschwinden nicht ein Feind. Nur euch versammeln wird die Sonne und der Kajor, wie a Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Nur euch versammeln wird die Sonne und der Kajor, wie a Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Sind nicht kein Lied, wenn a Vogel läuft der frei. Du sollt a Volk zwischen fallen die gewinnt. Das Lied gesingen mit Naganes Indien. Du sollt a Volk zwischen fallen die gewinnt. Das Lied gesingen mit Naganes Indien. Du sagt nicht keinmal, als die Geist dem letzten Weg. Chotschimlen bleiene verstellen bläue Tag. Weil kommen wird noch unser ausgebänkte Show. Sveta Poikton, unser Trott, wir seien da. Richtig. Ja, ich bin dir Mechaniker, du kannst singen so. Ich wollte gewollt singen so, aber ich kann nicht. Ich darf nicht. No, das ist Itzikel. Verändigen will ich sagen. Also sich jeder singen dich. Als in den letzten Jahren ist in Keiles in der Welt, und auch in Israel, wird wichtig die Shoah, der Churban, und nicht der Aufstand, und nicht die Gwure. Und ich meine, also, wir dürfen beide Sachen gedenken, aber nicht bloß fallen, aber nicht bloß reden von Churban, nur weil es ist wichtig, wir sollen reden von die Gwure, von der Aufstand, nicht nur von Aufstand, wo die Menschen sind in der Russland geschissen, die Nazis, die alle, was haben die Archiven und die Lieder und die Zeichnungen. Das darf man euch lernen, weil es ist ein Heilig von unserer Geschichte. Ja, sicher. Ich meine, es ist euch wichtig, dass man redet noch einmal von dem Churban, weil ich meine, jahrelang hat man geredet in Israel, kimat nur von der Gwure. Ja, und das ist gewesen kimat wie der Fokus, und man hat das Sache mal vergessen, was ich meine, also in Israel hat man eine Sache jahrelang gehabt, aber begrenzten Fokus, ja, oder beschränkenden Fokus von was hat bloß geguckt auf der Gwure, ja, bis in der ganzen Welt, ja, hat man geredet koidem kol von Churban, von der Tragödie. Ja, ich meine, es ist gut, dass heutzutage kann man reden von beiden Aspekten, von beiden Sachen. Ja, ich bin maski, was man muss reden von alles, aber man muss nicht, man darf nicht vergessen, dass Jiden sind gewinn Korbones. Ja, und das ist gut, man kann aufstehen, ja, aber nur die, was kennen, ja, weil das Sachmenschen kennen nicht, ein Kleinkind kennt nicht, ein alter Mensch kennt nicht, no. Und gut. Die, was kennen, ist gut, also sie sollen aufstehen, aber
wir können nicht haben keine Kritik gegen Menschen, was hat sie umgebracht, ja. Ich meine, beide Sachen sind wichtig, weil alle sind Korbanis. Die, was sind aufgestanden und die, was haben nicht hat keine Möglichkeit aufzustehen. Ja. Das ist eigentlich wichtig, weil nicht von der dortiger Lied ist, ja, Parol soll gehen das Lied von Dorf zu Dorf. Ja, oder so. Und das ist was Sachmenschen gedenken, ja. Was unsere Menschen, mein Bube zum Beispiel, hat nicht gerät, sie hat gekannt, sehr winzig Jiddisch, aber der Parol, das Lied soll gehen, ja, Parol soll gehen, das Lied von dort zu dort, ist das Einzige, was sie hat gedenkt von dem Lied, ja. Zu verendigen, wie der Aufstand und wie der Pesach. In Pesach sagt man, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. Das heißt, in jeder Dor darf der Mensch wissen, als jetzt geht er raus von Mitzrayim. Und das geht er rüber von Dor zu Dor. Und euch hat der Partisanerlied, Partisanerinnen, sagt nicht keinmal, also das euch muss gehen von Dor zu Dor. Jetzt Lukas, lass mir sagen, a guten Pesach, also essen gibt Kneidelach mit, das ist so, die weiß, das ist so, von wann kommen die Menschen. Was kommt früher? Früher isst man den Joch mit den Kneidelach und danach isst man den Posche, oder früher isst man den Posche und danach den Joch mit den Kneidelach. Ich dermon sich ständig in Shmuel Rozhanskis Bruche auf Pesach. In Shmuel Rozhanskis Bruche auf Pesach. Brecht ober Matzes. Brecht das Sach? Ich habe gehört, dass hat euch gesagt, Brecht das Sach, Matzes. Ja. Nun, Chaveirim und Chavertes, die kommende Woche wird Avrom schön sein noch einmal mit uns, ja, der Programm. Es wird sein, nicht so angestrengt von mir, das ist gut, euch. Und Itzik, Shimshon und alle Zuhörer. Unsere hat einen guten Jontef, ja, soll sein mit Masel und mit Scholem auf der Welt, für alle Menschen, ja. Und wir sehen sich nicht die kommende Woche, nur in 2 Wochen herum. Ja, die kommende Woche ist Jontef und man muss brechen eine Sache. Ja, dem 16. in 2 Wochen herum. April. Ja, ihr könnt sich abruhen von der Edition. No. Seid uns alle gesund und stark. Schönen Dank. Und sind Falta unbedingt. Chimschen, wir sehen sich auf der Gas wie ständig. Ja. Seid uns alle gesund und stark. Ein guter Jontef. Yiddish Show y die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik die neue Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.